Alimu GSS sub-kauntini ya Yatta na Masinga nimatwaisya miatianio sokoni wa Matuu Mayenda nzama ya kuandika Alimu kumaandika ta Alimu kutua vala maasya kana koti nunametikililye kuendeea na miatianio Kwianana na Alimu wa musaala wa 2017 ni munini muno kwoo maiweta misyi yotta ikunikite kumana na unyivu wa ilobia ila makwata benu musaala kutwambisya. Kavindani kamu komo alimu skulu sia junior secondary wichumwani chakeli alimu sub-kauntini sia Masinga na Yatta nimatwaisya miatianio sokoni wa Matuu zikayoni sia kuthingelela serikali Kuiwva kiyocho. Na nina wao mwingi pio because na graduate year 2017 na today tukeka la tuina thina manono tutinde rikulia serikali ituandike na ike asiani andiki alimu na bai alimu ya andika ya nenganie contract ila teke wa pesa ndo kupyo nizo to leana nasio ana kindu kingi tukina wote na wona choni ko na MPs mathi mikutano mainenga na balua sia kuandika alimu. That is not the right procedure ya kuandika alimu maandika wa through a competitive way na teke wo muno ko na ma MPs mainenga na balua mikutano ni ona mathiko ni alimu aya ni maiweta mayesa kusioka na itina nginya serikali maandike mianyane ya kutua maiweta misala ila methi tomakivwata minini muno undu itatonya kuyanisya mavatamo. Ni kwa safika kina skulu osu ngina makifikio to kompeza iti matu andike permanent and pensionable pension in terms and then watu confirm and then wakompensate zile pesa zetu for a whole year and then up to this May. Mwezi uchumi mboku kibedi kila mutha cha mugake tatete kikulie indi kwa no moyo bawa kwani mwandiki wa muthemba mo uno ona utawea kana ngwa kila mwanyi ona pamba ziana si kwata pamba itikata uzinongwana ona itatingizia ndia mbame na stress pe wanda na tena moko yenda kwedita ndo wa stress kibidi kimoswezi kama ona kale ba message na tena na ile ba tende na obina sana tena some that ate BOM US adikile yani si wambeza mbingi kuidie na itu twende na onganga na mangolo aba ona ile kizia ndie tundu mbeza imbe ona yu wakindu ona ndo wa mukate mwayo kadela oingi ni mamenda alimu anene ovamwe na anene makisomo kweka umatesya na Mayieka maukite haki yoni kwitha koti nimatwaisya kutwaisya mukomo uyu baya mwe maidu mene no to saliti and teachers momo ma information fake si obongo kana twe skulu ila ka ivyo ndatwe baba na alama matane bikyo bika baba maina fair ni kwetha 17 ke ito no kwetha family mwaima na maitu kwata fair wako kuandamana tina na my teachers na tina na my CSOs tina mone kwetha ithi tipingania right situ ona mo my teachers ya su ma CSOs su ona mbezela maibawa ni as a result of strike make o my ketipingania right situ kenda mwanjiri witu TSC atwedukisie na ituandika ni kwetha amwe maitu TSC oneta minie kusia ona kindu kingi ibizia natasomithia skulu nisi andikiwe na kwa na mawe masio kwithie endewa mande kwa P&P na ile tibati ito indani mwalimu takwa ninazia ni mini campus ikamia skulu na ikaandikwa ile tibati ite na tinengwa threats teko nengwa threats nundu koti ni na tungie kwako na ya sawa indani ni illegal keido mbane da baba na tuyosya kadetina na siana ziende na kumama ya skulu nginela mage yumelia naze machari anene na ito ikarasi ngie kwati yani na ito ikarato kapikiyo sio ka skulu Lingi wa mauvomu tongo TV kumava kauntini ya Masako nye nita wa Ben Musau.